Gobindo, moजां ना? दा बबेसिम मोनफैखो जोङो? नाम्बर रिजार्भ एकदम सिलिन्डार बारबोबाय आरो ना? बारबोबाय। आच्छा थिगानो दं। थांगासिनो दङ। सराइदेउ सेन्ट्रेल इउबिपिअनि जिथि बोसोरसालिया जथुमायाव थांगासिनो दङ। कार्बि आंलंनि जानानै। दे होमबा थांबाय थानोसै ना? खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जिथि बोसोरसालिया जथुमानि दिनै नैथि सान बे नैथि साननिनो आफादनि फिरफिला बिथोन हाबाफारिया जागायलांसिगोन नोंथांमोननो फारि फारि देखायलांबाय थानोसै हानायमानि नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोङो दहाय बुंखादों फिरफिला स्ल'गानाव बयखौबो बाहागो लानो थाखाय जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मिरुनिफ्राय खावलायदों बे समाव फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय आङो जासिदों दा जोङो दिनैनि हाबाफारिजों जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मानगोनां आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी मानगोनां बिथांखौ बिथांमोनहा जागायनांगोन सराइदेउ जिल्लानि जारिमिनारि बे सराइदेउ जिल्लानि दाउखा फोथाराव जिथि बोसोरारि जथुम्मा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दिनैनि बे जिथु गिबि हाबाफारि मोनसे गोथार हाबाफारि फिरफिला दिन्थिनाय हाबाफारियाव जोंजोंनो बाहागो लाफानाय बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि मानगोनां चिफ लोगोसे जोंनि गायसनगिरि आफादगिरि मानगोनां मिनिस्टार बसुमतारी बिथांनिसिम बे हाबाफारियाव बाहागो लाफायनो थाखाय आं जोंनि आफादनिफ्राय साबायखर बावनायजों लोगोसे बिथांनिसिम सिबिनाय जासिबाय आरो बेजों लोगोसे जोंजोंनो थाफानाय बर' कसारि गाव हायुं खुंथायनि मानगोनां चेयारमेन अनिल बसुमतारी जोंनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि पिताम्बर ब्रह्मजों लोगोसे जोंनि मिरुनि साफ्रोमबो जोंनि दैदेनगिरिफोरनिसिम आंनि गाहाम हामलायनाय आरो सिबिनायखौ बावबाय बेजों लोगोसे नैबे मानजाय आफाद जिथु खोब नारा नाथा खोब नाजानायनि गेजेरजों बेयाव गोबां बर' गैयाब्लाबो खोब खस्थ' खालामनानै बिथांमोना जे बे मेलखौ जाफुंहोबाय बिनि थाखाय आं मानजाय आफादनि मानगोनां आफादगिरि बे समस्तिनि एमएलए सनारि समस्तिनि एमएलए धर्मेश्वर कुमार बिथांनो आंनि सिबिनायखौ बावबाय दा बुंनो थाङोबा नैबे सराइदेउ जिल्लाया मोनसे जारिमिनारि जायगा बे जारिमिनारि जायगायाव जिथि जारिमिनारि जोंनि जिथु कनफारेन्स बेखौ जों बेयाव खुंनो आखायाव लादों आरो बे मोनसे जारिमिनारि हिसाबै
सिम थागोन बेयाव मानो होनना बुङोब्ला बेयाव बर' रायजो गोरों मानसियानो खोब खमब्लाबो बेयाव साखाथियाव थानाय जेसेबांनाखि बर' मानसिफोर दङ गुबुन हारिफोर दङ बिथांमोनाबो नैबे मेलखौ जाफुंहोनायाव बिथांमोनाबो जोंनो गोबां मदद होदों माननीय बर्तमाনৰ बर' कछारी वेलफेयार অটোনমাস কাউন্সিলৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য শ্ৰীযুত মেহনেশ্বৰ বসুমতাৰীৰ নেতৃত্বত গঠন কৰা হৈছিল গঠন কৰাৰ মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য আছিল যে বিটিআৰৰ বাহিৰত যিটো 10 লক্ষাধিক বড়ো জনগণ আছে এই 10 লক্ষাধিক বড়ো জনগণই যেটো বিটিআৰৰ নামত বা বিটিচিৰ নামত বঞ্চিত হৈ আছে অৰ্থনৈতিকভাৱে ৰাজনৈতিকভাৱে বা সামাজিকভাৱে শৈক্ষিকভাৱে অগ্ৰসৰ হ'বৰ কাৰণে আমাৰ যেটো ভাষা কলা সংস্কৃতি যেটো বিপন্নাপন্ন হৈছিল আমাৰ পৰিচয় যেটো বিপন্নাপন্ন হৈছিল তাৰ ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে এই সংযুক্ত বড়ো গণমঞ্চ গঠন কৰাৰ সময়ৰ পৰাই বড়োসকলৰ আৰ্থ সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক অধিকাৰৰ কাৰণে এইটো দীঘলীয়া এটা সংগ্ৰাম কৰি অহাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যেটো 2020 চনৰ 27 জুলাই তাৰিখে যেটো তৃতীয় বড়ো শান্তি চুক্তি হ'ল ঐতিহাসিকভাৱে ভাৰত চৰকাৰ অসম চৰকাৰ আৰু নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা এনডিপিৰ 4টা গোট আৰু সংযুক্ত বড়ো গণমঞ্চ এই 4টা গোটৰ চুক্তি মৰ্মে যেটা আমি বিটিআৰৰ বাহিৰতো এখন সুকীয়াকে বড়ো কছাৰী ৱেলফেয়াৰ অটোনমাস কাউন্সিল পাবলৈ সক্ষম হলো আজি যদি 2014 চনৰ এই 18 জুলাই তাৰিখে যদি এই সংযুক্ত বড়ো গণমঞ্চটো গঠন নহওঁতেন হয়তো এইটো হৈ নুঠিলেহেঁতেন বিটিআৰৰ বাহিৰত ৰাজনৈতিক অধিকাৰৰ কথাটো ইয়াত উল্লেখ নাথাকিলেহেঁতেন সেইকাৰণে আমি ভাবো যে ই এটা প্ৰাসংগিক আৰু খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু এইটো এটা টাৰ্নিং পইণ্ট সংযুক্ত বড়ো গণমঞ্চ 2014 চনৰ 18 জুলাই তাৰিখে জন্ম হোৱাটো আমাৰ বাবে সৌভাগ্য বুলি আমি বিবেচনা কৰোঁ যিয়ে নহওক আমি এই কাউন্সিলখন কেনেকৈ আমি কাৰ্যক্ষম কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি কাম কৰিছোঁ बेनि थाखाय जों खामानि मावबाय थादों जों गोबां रायलायबाय थादों जिहेतु सुक्तिनि उनाव बेफोरखौ नायफिनजोबनो जोंखौ भारत सरकार आरो आसाम सरकार सुक्तिनि दफानि 10 नं दफा मथे जोंखौ जयेन्ट मनिटरिं कमिटि दानानै होदों बे जयेन्ट मनिटरिं कमिटि दानाय हिसाबै जोङो सुक्तिफोरखौ नायनो होदों जोंखौ नायबाय थायो जों गेजेर गेजेर भिडिअ कनफारेन्सिं जुगै भारत सरकार आरो आसाम सरकारजों रायलायबाय थादों जों नारसिनबाय थादों सुक्तियाव थानाय दफाफोरखौ गासैखौबो मावफुंजोबनांगौ होननानै जोंनिफ्राय नारसिननाया सोलिबाय थादों रायलायनाया सोलिबाय थादों आरो जों बुंदों बिएसि सुक्ति जालांबाय बिटिसि सुक्ति जालांबाय थामथि बर' गोजोन गोरोबथा जिथु जादों द्वितीय बर' शान्ति चुक्ति जिथु হৈ গ'ল বিএসি চুক্তি হ'ল বিটিসি চুক্তি হ'ল এই চুক্তি দুখনে বিটিআৰৰ বাহিৰত থকা প্ৰায় 10 লক্ষাধিক বড়ো জনগণক সামৰি ল'ব পৰা নাছিল কিন্তু তৃতীয় বড়ো শান্তি চুক্তি হ'ল এই শান্তি চুক্তিটো আমাৰ কাৰণে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ এই চুক্তিয়ে আমাৰ বড়োসকলৰ মাজত যিটো সহস্ৰ সংগ্ৰাম সেইটো অৱসান ঘটালে তাৰ মাজতে যিটো বড়োসকলৰ উন্নয়নৰ কাৰণে যিটো বিটিচিতে বা বিটিআৰতে সীমাবদ্ধ আছিলে সেইটো সম্প্ৰসাৰণ কৰি গোটেই অসমতে বিটিআৰৰ বাহিৰত থকা 10 লক্ষাধিক বড়ো জনগণক সুকীয়াকৈ আমাৰ আত্মনিয়ন্ত্ৰণৰ কাৰণে এটা সুকীয়াকৈ এটা আমি স্বায়ত্তশাসন পৰীক্ষণ পাবলৈ সক্ষম হ'ল সেইকাৰণে আমাৰ কাৰণে এই চুক্তিখন খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু এই চুক্তিটো আমি সন্মান জনাইছোঁ সেইটো কাৰ্যকৰী কৰিবৰ কাৰণে যিহেতু ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰে আমাক সংযুক্ত বড়ো গণমঞ্চ আমাক জয়েন্ট মনিটৰিং কমিটি এটা বনাইছে জয়েন্ট মনিটৰিং কমিটিত ভাৰত চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগ অসম চৰকাৰ আৰু নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা আৰু সংযুক্ত বড়ো গণমঞ্চই বাৰম্বাৰ আমি আলোচনা কৰি আহিছোঁ ভাষা প্ৰয়োগ কৰি আহিছোঁ চুক্তিৰ দফাসমূহ সম্পূৰ্ণ কাৰ্যকৰী কৰি পেলাই যাতে বড়োসকলৰ যিটো নেকি সমস্যা সেইটো সম্পূৰ্ণভাৱে সমস্যাটো সমাধান কৰি দিবৰ কাৰণে আমি হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি আহিছোঁ তাৰ লগে লগে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যিটো চুক্তিত আছে 5.1 মতে বড়ো কছাৰী ৱেলফেয়াৰ অটোনমাস কাউন্সিল যিটো আমাক দিয়া হ'ল প্ৰদান কৰা হ'ল এই প্ৰদান কৰা কাউন্সিলখনক গাঁও চিনাক্তকৰণ কৰি পেলাই সমষ্টিবিলাক নিৰ্ধাৰণ কৰি পেলাই নিৰ্বাচন পাতি পেলাই ইয়াৰ যিটো পুঁজি শকত পুঁজি আবণ্টন দি পেলাই যাতে আমাৰ সমস্যাবিলাক যাতে আমাৰ সময়ত আমি সমাধান কৰি ল'ব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে কাম কৰিবৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক হেঁচা দি আহিছোঁ এই ক্ষেত্ৰত হৈ নুঠিলে আমি হয়তো এটা বিবেচনা কৰিছোঁ যদি আমাৰ যিবিলাক ডিমাণ্ড যিবিলাক দাবী এইবিলাক যদি সম্পূৰ্ণ নহয় আমি এটা চিন্তা কৰিছোঁ আৰু চৰকাৰক আমি জনাইছোঁ
যে আমি উমৈহতীয়াভাৱে আমি এটা আৰু সংগ্ৰামৰ পথলৈ আমি আগবাঢ়িব যাব পাৰোঁ। এই কথাটো অকল আমি অকলেই নহয়, আজিৰ তাৰিখত সংযুক্ত বড়ো গণমঞ্চ অকলেই নহয়, বড়োসকলৰ মাজত যিমান নেকি জাতীয় সংগঠন আছে, নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা, বড়ো সাহিত্য সভা, বড়ো মহিলা কল্যাণ পৰিষদ, বড়ো বাথৌ মহাসভা, ধৰ্মীয় যিবিলাক আছে আমাৰ XBLT হওক, সাৰেণ্ডাৰ NDPৰ পৰা XNDP হওক, যিমান নেকি সংগঠন আছে আমি সকলোৰ লগতে আলাপ আলোচনা কৰি পেলাই যিমান নেকি আমাৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰ আছে সাংবিধানিকভাৱে সেইবিলাক যদি সম্পূৰ্ণ হয় আমি আকৌ হয়তো আন্দোলনৰ পথ বাছি ল'ব পাৰোঁ। সেই কথাটো আমি চিন্তা চৰ্চা কৰি আছোঁ। জাতি হিচাপে জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে আমি এটা বিচৰা জাতি, অকল আমি মানুহ হিচাপে জীয়াই থাকিব বিচৰা নাই। মানুহ হিচাপে যদি আমি জীয়াই থাকিব বিচাৰোঁ তাৰমানে কৰণীয় বেছি নহয়। আপুনি কি ভাষা কয়, কি জনউৰণ কি কৰে, আপুনি কি খাব, এইবিলাক কথা নাহে। আমি যদি জাতি হিচাপে জীয়াই থাকিব বিচাৰোঁ পৰম্পৰাগততা থাকিব লাগিব, ভাষা আমাৰ জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে আমি সংগ্ৰাম কৰিব লাগিব, আমাৰ যিবিলাক সাজপাৰ আছে সেইবিলাক জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে আমি তাৰ বাবে সংগ্ৰাম কৰিব লাগিব, আমাৰ যিবিলাক পৰম্পৰা আছে ৰীতি নীতি আছে সেইবিলাক ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰিবৰ কাৰণে আমি সংগ্ৰাম কৰিব লাগিব, আমাৰ পৰিচয় অখণ্ড ৰাখিবৰ কাৰণে আমি সংগ্ৰাম কৰিব লাগিব। যিহেতু আমি সুকীয়াকৈ এটা বড়ো কছাৰী ৱেলফেয়াৰ অট'নমাছ কাউন্সিল পালোঁ, খুব চালুকীয়া অৱস্থাত আছে, কিন্তু যথেষ্ট সহকাৰে পুঁজি ইয়াত আবণ্টন দিয়া নাই। যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছে যে অসমৰ ভিতৰতে সকলোতকৈ সৰ্ববৃহৎ লাৰ্জেষ্ট অট'নমাছ কাউন্সিল ইন দ্য ষ্টেট, অসমৰ ভিতৰতে সবতছে ডাঙৰ এটা কাউন্সিল হ'লেও কিন্তু পৰিষদ হ'লেও তাত পুঁজি সামান্যতম হোৱাৰ কাৰণে আমি তাত ইয়াত পুঁজি আবণ্টন কৰাই দিবৰ কাৰণে আমি চৰকাৰৰ ওচৰত হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছোঁ। হেঁচা প্ৰয়োগ কৰাৰ যিটো নেকি আমাৰ ৰোড মেপ আমি যোৱা ৰাতি আমি ডেলিগেটত এইবিলাক আলোচনা কৰিছোঁ, কি ধৰণে আমি চৰকাৰক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি কিছুমান নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰি লৈছোঁ। যিয়ে নহওক জাতি এখন জীয়াই থাকিবলৈ হ'লে অৰ্থনৈতিক ভেটিটো আমাৰ জাতিৰ মাজত থাকিব লাগিব। যদি জাতিৰ মাজত যদি অৰ্থনৈতিক ভেটি আমি গঢ়ি ল'ব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে জাতীয়তাবাদটো অখণ্ড নাথাকে। আমি সদায় চিন্তা কৰি আহিছোঁ যে অসমত থকা প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীক সন্মান জনাই আমাৰ বড়োসকলৰ যিটো জাতীয়তাবাদ তাক আমি জীয়াই राखिबर कारण आमी तार कारण संग्राम करि जाम संयुक्त बर' गणमंच दा जियानो जाथों आं गोलाव बाथ्रा बुंनो नागिराखै बिनि बादैबो जोंहा गोलाव सम लानानै खौसेथि बर' सुबुं आफादा जों खामानि मावलांबाय थानांगोन जोंनि मावनांगौ खामानिफोरा जोबाखै बेनिखायनो जों बेखौ गुवारै फोसावनो नागिरदों गुवारै जों खालामनो नागिरदों बे खौसेथि बर' आफादखौ बर' हारिया बुहुमाव जेसेबां थांना थागोन बे मथैनो जों बेखौ बेसिम जों फोथांना लाखिनो थाखाय जों बिनि खामानि मावनो थाखाय माखासे जोङो प्लान पलिसि लानांगोन आरो जों बेखौनो सावरायदों बिनि थाखायनो जोङो बे बुहुमखौ बे खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ UBF जाहाथे गासै बर' हारिनि मोनसे कमन प्लेटफर्म जायो बिनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय साखाथियाव थानाय जेब्ला बर' मानसिफोर दङ रायजोफ्राव बेफोराव जों कमिटि बानायदों स्टेट कमिटिफोर बानायदों रायजोआरि कमिटि बानायदों जों नेपालाव दागोन बांलादेशआव दागोन वेस्ट बेंगलाव दागोन बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन रायजोफोराव जों दानानै बेखौ बुहुमनि बिखायावनो मोनसे बर' हारिनि मोनसे माहारियारि आफाद हिसाबै गनाय होनानै मोनसे कमन प्लेटफर्म बानायनो थाखाय जोङो नाजानाया जोंना सोलिगासिनो दं दा बे लेखायैनो जों गोजोननाय बावनांगोन मेघालय आरो अरुणाचला बिथांमोनाबो गोबां दुखु खस्थ सहायनानै बेयाव फैदों बुंदों मैयाबो जे सुक्तियाव मा दङ जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिया बेखौ मोनथिनाया मोजां 10टा सुक्ति दङ 10टा सुक्तिनि बिथोराव गासै दफाफोरखौ हमना लायोबा 32थासो बेयाव सुक्ति दङ दफा दङ बे 32थानि बिथोराव सिङाव बे बिटिआरनि बायजोनि थाखाय जोंनि सोमावसारनायनि दारै बबे सुक्तिया जाना फैखो बबे डिमान्डआ जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनिमोन जेरैहाय सेपारेट डाइरेक्टर बिदिमोन जों बर' मिडियामनि थाखाय बा ट्राइबेल लेंगुवेजनि थाखाय बे जानानै फैदों जों बेखौ मिथिनांगौ जों मिथियो बे जोंनि डिमान्डआव फैनाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि हा हुनि मोनथाय 2006नि जिथु हा हुनि मोनथाय बे जाफुङाखै बे फैदों सुक्तियाव बेनि लासै लासै खामानिया सोलिदों बेखौ गोख्रों भाबै सोलिनांगौ आरो थाबैनो जोबनांगौ होननानै जोंनिफ्राय डिमान्डआ सोलिबाय थादों आरो बेजों लोगोसे जोंनि फरायसालिफोरखौ जाहाथे जोंनि राव हारिमुखौ जों फोथांना लाखिनो हायो जों बुंबोबाय थादों जोंनि राव हारिमुआ जुदि थांना थानांगौबा आसार खान्थिफ्रा थांना थानांगौबा जोंनि बर'
बर' मिजिंनि फरायसालिफ्रा जोंना थांना थाथारनांगोन बे बाथ्राखौ बुंबाय थादों बिटिआर অঞ্চলত যিমাননাকি বিদ্যালয় আছে সেইটো চৰকাৰীকৰণ কৰিব লাগে কিন্তু বিটিআৰৰ বাহিৰত যিমাননাকি বৰ' মিডিয়াম স্কুল আছে অকল বৰ' মিডিয়াম এই বিদ্যালয়সমূহক বিশেষ ৰেহাই দিয়ে হ'লেও চৰকাৰীকৰণ কৰিব লাগে বুলি তৃতীয় बर' শান্তি চুক্তি দফাত স্পষ্টকৈ উল্লেখ আছে बेजों लोगोसे आं गोलाव खालामनो नागिराखै जिहेतु बिरहोनाय सम दिनै फिरफिलानि ओंथिखौ आं फोरमायनांगोन फिरफिलानि जोंनि ओंथियानो जाहैबाय बे गोजौआव जोंना गोमो गाब बे गोमो गाबनि ओंथियानो जाहैबाय गावखौनो बावसोमनाय आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय जों जिहेतु मंगलीय फोलेरनि सुबुंफ्रा जिहेतु गोमो गाबनि बे गोमो गाबखौ बेखायनो जोङो जोंनि हारिनि महर हिसाबै गोमो गाब आरो जों जे जिबिलाक खामानि मावनो थांदों बिनि गेजेराव जिबिलाक खैफोदफोर नुजाथिगोन बेफोरखौ सौसिनानै जों खामानि जिहेतु मावनांगोन बिनि थाखाय जे जोङो गावखौ बावसोमनांगोन बेनिखायनो बे गोमो गाबखौ लानाय जादों आरो गेजेराव जितु गुफुर गाब दङ बे गुफुर गाबा जाहैबाय सैथो आरो सान्थि आरो बिनि गाहायाव थानाय जितु गोथां गाब बे गोथां गाबा जोंनि साहस आरो सहायनो हानायखौ फोरमायो आरो बिनि गेजेराव थानाय आखाइजों आखाइ हमनानै जितु हिउमेन चेन दं गेजेराव मानसिनि बे जाहैबाय जों जाहाथे गोरोबलायनानै बयबो खामानि मावलांनो हायो जों बेखौनो फोरमायो बेनिखायनो जोङो दिनै हारसिं आवगायनो नागिराखै जोङो बयखौबो लानानै खौसेथि बर' सुबुं आफादा आवगायनो नागिरदों जोंनि बर' हारिनि गेजेराव थानाय जेसेबांनाखि माहारियारि आफादफोर दङ जों बिथांमोनजों जयै थानानै जों हाबा मावनायाव जोंहा खुनु आपत्ति गैया जों बिथांमोनजों हारिनि जौगानायनि थाखाय जों खामानि मावलांगोन जों बेखौनो समायखिरा लादों दिनै खौसेथि बर' सुबुं आफादा आसामनि गं 22 जिल्लानि लोगोसे आं दहायनो बुंबाय आरो गं 22 जिल्लानि बादैबो स्टेट कमिटि आरो गुबुनाव दाबावगोन दिनै बुंनो थाङोबा ओरैबायदि गेरेमसा महर मोनबाय खौसेथि बर' सुबुं आफादा बे गासै गं 22 जिल्लानि सिङाव 119टा आन्चलिक कमिटि दं आङो बाराखौ बुंला जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जे जोङो जोंनि इयुन जोलैनो मोनसे गोग्गो आरो गोजोन जाहाथे समाज दालांनानै होलांनो हायो बेनि थाखाय जों जाहाथे बयबो खामानि मावो बेखौ आं खावलायदों যেহেতু সংযুক্ত বড় গণমঞ্চৰ আজিৰ তাৰিখত এনেকৈ এটা বৃহৎ এটা অনুষ্ঠান যেহেতু অসমৰ 22টা জিলাতকৈ অধিক 2খন ৰাজ্য কমিটি মেঘালয় আৰু অৰুণাচল ইয়াৰ বাদেও আমাক বেলেগ বিদেশত বাংলাদেশ আৰু নেপাল আৰু চুবুৰীয়া ৰাজ্য ৱেষ্ট বেংগলত যেহেতু যথেষ্ট সংখ্যক বড়োমূলীয় আৰু বড়ো জনসাধাৰণ আছে তাতো আমাক সংযুক্ত বড় গণমঞ্চত তাতো এই কমিটিখন গঠন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে আজিৰ তাৰিখলৈকে 22খন জিলা কমিটি 201খন চেন্ট্ৰেল কমিটি 2খন ৰাজ্য কমিটি আৰু মুঠ 119টাতকৈ অধিক আঞ্চলিক কমিটি আছে আৰু 6000তকৈ অধিক আমাৰ সক্ৰিয় কৰ্মী আছে এই সক্ৰিয় কৰ্মীসকলক মই আজিৰ তাৰিখত আহ্বান জনাইছোঁ যাতে সকলোৱে জাতিৰ কাৰণে এটা সেৱা মনোভাৱ লৈ পেলাই আমি ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ বাবে যাতে সুস্থ এটা সবল সমাজ গঢ়ি থৈ যাব পাৰোঁ তাৰ ওপৰত কাম কৰিবৰ কাৰণে মই সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ আৰু মোৰ ভাষণটো দুটামান শ্লোগান দি পেলাই মই সামৰিব লৈছোঁ UPP long live! UPP long live! UPP long live! खौसेथि बर' सुबुं आफाद थांना थाथों! 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 बर' सान घेरा सान! जय बर' हारि! जय बर' हारि! जय बर' हारि! गोजोन्थों! धन्यवाद!
Thank you.